Governor ke Jela Meghalaya ulah menjur bantau ke police outpost Maweit ke bahap apa ke West Khasil District nak bantah ke jing mentoy jung pajba bar ke jing penbit penbiang ke sencar khadar. Ya kene ke outpost ke Thymmai on tip kum ke Maweit police outpost. Kat kum ke jing penpena ke home police department ke outpost ke dai ke bantre kam nak bantah ke jing penklanya ke jing tre kam ki pulit haki than kendong. Katai ke police outpost ke dai ke bayak hab bat ke Nongstoin bat Motion Rate police station haka benta ba syate syamingi bat ka Maweit police station syabenta ba syati kaya khap bat ka Nonglam police station bat syasabngi laker ka Shalang police station ka Maweit police outpost kan sedang terekam nadu ka sngi belapan mi ka official gazette jong ka Meghalaya kane ke jingpen pena kadai hapok ke jing soi kerteng jong CVD dingdo IAS Commissioner and Secretary Home Police Department Shnong ki bahap apa ka Maweit police outpost kilong Nongsba Umyang Nong Pathar Deuli Nong Leir, Maweit, Mawmarin, Nong Langli, Porkhado, Pendang Shalang, Nong Shiliang, Miangkan, Nong Lamjau, Nong Kusba, Maurenyau bat Nong Dhar. Kane ke sinjam kadai banang penklanya ke jing senchar bat nang penjanru ya ke jing syakri jong ki pulit sigi pajba jong athan Maweit. Oba Methodius Dekar, Menteri ke Sorkar Jela bat MLA ke Motion Road, hak jing tho lengba ke WhatsApp uloong. Ngadap daga jing sngok man ban pentip lang epi baro ba sakaway ke jing temu bat jing angnot ki pajba than Maweit kala urlong ban pau ke jing sngongo ki pajba ki balai trailang ya ka police department bat khamtam yu home minister ubala pen urlong ya kate ka kam